Nalazimo se u ulici 6. maja u Karlovcu i pored galerije A. Galerija je u 6. maja 2, moje vlasništvo. A sad ćemo krenuti unutra da vidimo šta unutra ima. Da li ona je živi ili ne živi, to ne znam, ali već dugo nisam vidio. Ali kak je bilo... Ušli smo u galeriju i na sreću našu našli smo ovdje profesora Krupu. I također jednoga profesora u školi. Molim vas, šta vi predajete? Opće narodnu odbranu i društvenu zaštitu. I društveno, dobro. A sad ćemo vidjeti malo slike po galeriji. Počet ćemo od slika profesora Krupe. Molim vas, profesor, hoćete nam reći šta je predstavlja ova slika? Se radi o ovim slikama. Ova slika je na jezeru Fuk u Vrbovcu. Bili smo na jednoj akciji, likovnoj akciji, nekoliko dana u Vrbovcu i to je jedan rezultat tog vikenda. Ovo je sa jedne isto akcije likovne na jednom rukavcu Dunava, ujutro slikano negdje oko 10 sati. To je isto rezultat toga. Ovo je jedan motiv iz Pule, to je cementara u Puli. Ovo je jedan naš motiv ovdje sa naših reka, to akvarel u suhi akvarel. Kaže suhi akvarel jeste crta kao olovkom, onda se vodom malo lavira, tako da se dobije jedan možda malo drukčiji akvarel nego je običan kao što je ovaj. Ali znaju biti vrlo interesantni takvi akvareli, ako mislim dobro ispadne. Drugo nemam momentalno ništa ovdje. Profesore, da li hoćete reći nama koliko dugo se vi bavite slikarstvom? Kad se dugo bavim slikarstvom, to je od djetinjstva. Bavim se slikarstvom, a ako bi se radilo ovako o jednom pravom slikarstvu već, onda je to sve od akademije, od 37. godine. Kad sam završio akademiju u Krakovu, od tada teče moje, već tako reći, pravo slikarstvo, ali to još nije ono pravo jer sam onda ušao u vojsku, pa rad i tako dalje, pa tek pravo slikarstvo počinje kod mene tek 1944. godine za vrijeme NOB-a kod nas u Jugoslaviji. I onda prva partizanska izložba u Topuskom 1944. godine, to je bio taj kongres likovnih kulturnih radnika Hrvatske. Tu je bio prvi moj nastup među ostalim poznatim slikarima Hrvatske. Onda jasna stvar, do dan danas pravo, slikamo onako pravo, kako se to kaže, slikarski. Dobro, hvala lijepo, ali ja sam čuo, profesor, da se vi bavite još i da ste veoma svestan, da ste se bavili sportom, da ste aktivan član puno tih organizacija i ovih, mislim, i sportskih, Streljačkog saveza, pa upravnom odboru košarke. Tako sam čuo, pa molim vas, hoćete nešto o tome reći? Ja bi mogu jedino od sporta najviše spomenut kod nas boks, jer sam posle rata osnovao jedan boks klub u Karlovcu, Radnik. Zapravo nisam ja lično njega sam osnovao, nego društvo kao tako osnovalo. Ja sam bio trener tamo 10 punih godina, radio, odgojio jedno 3 prvaka Hrvatske. To je rezultat toga, inače sam poznat kao takav
što se tiče sporta. Ja sam se inače bavio, ali ne tu, u Poljskoj sam bavio isto lako atletikom, od trčanja na 3000 metra, 10.000 metra, bacanje koplja, pa onda dizanje utega i tako dalje. To nekako, to mi sve dobro ležalo. A ovdje jedino kao mogu reći, najviše boks došao do izražaja. Znači, taj boks mi jako dobro došao za vreme rata. To mi je dobro. Ali vi ste postigli titulu, ne? Inače bi bio, ja sam bio, da. Ja bi bio inače već možda 10 puta ubijen u raznim akcijama za vreme partizanje. Trupovi su znali napast, tako da smo se borili prsa, da. I to mi jako dobro došlo. Vjerujem da i današnja kondicija koju imam, još uvijek nekako, mislim da je rezultat tog treninga. Pa pomalo se još kakvu gimnastiku doma izvršim, laganu gimnastiku, obzirom na moje srce današnje, moram paziti. Da. Ali nekako ide. Profesor, ja sam svojevremeno vidio i neke vaše crteže inovatorstva. Jel bih htjeli nešto o tome? Toga imam puno. To imam ja crteža raznih, od prije 20 godina, možda i više. Već sam imao u Beogradu, negdje 54. godine, imao sam u Beogradu na jednom takvom štandu inovatorstva. Imao sam čamac kojem se trebalo bi, a možda baš bi trebao takav čamac imati svaki hotel. To je normalan, tako reći, normalan čamac kojim ideš, možeš se spustiti pod palubu u jednu staklenu kabinu gdje promatraš taj podvodni život. Takvim čamcima bi se mogli služiti mnogi nastavnici, ekskurzije, školske ekskurzije, direktno promatranje života u moru. I takav čamac bi mogao se ploviti samo uz obalu gdje su pliće vode da se može promatrati dno i život u njemu. Imao sam jako dobru reklamu u Beogradu, pa su mi rekli, čak slušajte Krupa, mi vam ne možemo garantirati ako to bude neko snimio, pa da to onda vani napravi. Da, ima toga. Ne možeš nikome braniti to, da snimi. Da. Onda imam ja još na primjer, imam puno tih raznih crteža, nego pojas za spasavanje. Garantiram taj čamac za spasavanje, ovaj pojas za spasavanje u kojem se čovjek ne može utopiti. Ne, ovi pojase za spasavanje, to je ovako za priče, za vode gdje su ovako, da nisi dugo na vodi, sat, 2, 3, ali ako se nađeš negdje na dubokom moru, na debelom moru, pojas za spasavanje, ako dođe do kakvog nevremena, čovjek se ne može uzdržati uz taj pojas. Ne možeš, jednostavno pojas ostane gore, a ti odeš. Tu ti valovi kako ti zapljuskuju, voda, vjetar, kiša i kad znam sve skupa, jedno s drugim, to je strašno. To ne možeš se na takvom pojasu zadržati. Ja imam pojas kojem je 100% sigurno da ćeš postati, mislim, neće se... Jeste ga patentirali? Ali ja to sad spremam i nikad nemam vremena da to pošaljem. Ali jednoga dana ću ja to postati, da vidim. Ali u šamcima to su vam ukrali, to sam ja čitao, postoje takve šamci, turistički šamci sa staklenim dnom. Da, to su jasno... Sad su i podmornice počeli da još. Mogli su to su mogli ukras, snimili su i tamo su napravili, ne. Važno je to snimiti, to dobro. Ako to se bi snimili sa svih strana, ja sam imao te sve projekcije, kako je to bilo iscrtano i po tome može raditi. To je lako. Ne možeš danas nešto sakriti, slušaj. Danas ti tako je s takvim tim fotoaparatima snimio mikro. Da. Ima takav aparat koji uopće ne vidiš da snima. Da, i snima. Ukrada i god. Pa da. Dobro, profesore, bila mi je čast da ste bili kod mene u mojoj galeriji i puno vam hvala. Da. Do drugi puta. Jedan kombi ovdje,
jednu vozilo ovdje, drugo vozilo ovdje. Bravo, curi. Evo to je početak slikarskog piknika, PPK Karlovac. Slavonicu, Sesu i dole dole se može slikati. Molim, odmah se dole može slikati. Ajmo sest, idemo se sest. Vanja, imam samo jednu ideju. Da ne slikate kraj Boška Nikolića, to vas molim. Jer ostalo mi u pameti neke stvari. Nas, molim vas. Jaška! Nema problema, može lako stojnika. Joj, upo sam u kadar, dobro. Prevoza. Evo imamo ovdje jedna kola, druga, Zato je to tamo. Ne znam ko će ići tu. S menom malo. Dobro jutro. Nema veze. nabira. Ovdje, svi. Hoćemo li onda da krenemo? I ovoga, i sve trela. Možemo se onda organizirati da krenemo. Ajmo ovdje u pola, jer će se čovjek vrati da može sve opreti. Možemo krenuti. Ajde, ona soba iz Žane. Milić Ivanov. Boži, ajde. Ko ima? Mile? Onda ih vođa, je stao. Onda sjedite u auto, odite u pari. Nema problema. Možemo da se... Idemo. Možemo se A je. Lazer. Treba, lazer. Bila bi dobro. Upravo smo u krugu PPK, slikari se polako sakupljaju. Glavni snimatelj. Jeste vi iz RTZ-a? Da, iz RTK. Krasan ugođaj. PPK-ovci su se pripremili da nas krasno dočekaju sa svojim specijalitetima. Kotlovine. Mislim, vidjet ćemo još i kasnije iznenađenja. Pujke! Stigao je gospodin Baldani. Juraj Baldani, najbolji kritičar. Dobro je. Tu sam prešao, to sam od Đorđa, da mi što on Toga je još jedan. Trebamo ovaj bas. Joj, nemoj to. nema smisla. Ti piješ, Boga ti. Boško, pa odmah ti piješ. Dane, Boško,
Neverovatna stvar. Jesi ti to kad vidio? Nikad. Mislim da ovo Samo treba znam da posle svake otvaranja izazvečanja postoji to. To se seća. Morao bi Leš snimiti da Boško hoće ti. Gde Leš? Evo, snima. Leš, Ovo je daj jedinstvena snimi stvar ti da ovo, Boško to je pije. jedinstvena stvar, razumiješ ti Da kad on Boško pije. pije. A to Znaš, Da, i to mu posla ženi sliku. Ti, te slike nema. Jel da? Ti pa nema govoriti ništa. Te slike nema. To je najbolje A stvar. ja sam si... Ne, jedare sam se obrukao, više Ti nikad. ništa ne govori. Nikad više, jedare jesam se obrukao. Ti te slike nema. Da bi ovo... Ali cvijeće nema, jeste rekli više. Za male, za cvijeće. Koliko bi vi vas slikali? Kamo idete? Ne znam ko ću ići, ja sam prvi put, ja nemam pojma. Ovo je prava stvar što je Joško. Ja velim kad vidim dakle... Joško zna, Joško je pravu stvar u ruci. Evo stigao je gospodin Petrović. Da odložimo stvari. Ne, znao sam da ćeš doći jer si mi rekli. Za Branka mi je žao da... Ja vjerujem da ste ga pozvali. Ali dobro, Bravo, stari, kako si mi stari, a? Ajde. Ja? Ma nije, nego već sam veseljak, ono to kaže. mi je Zagreb kad nema čovjek telefona, kad je stavio Ovo su majstori koji se brinu o specijalitetima. Ja bi ga platio da mi ga uvedi. Neka, stavit će masku. Treba poslije još kad bude i janje. A, Bude i janje. dobro. Ovo je glavni majstor za specijalitete. Svi. A? Bravo, živjeli mladiću. A, da. Moram malo i njega vidjeti od ove prednje strane. Mora biti ozbiljan, mora. Hoćeš li par riječi reći ovako da ostane u arhivi PPK? Dobrodošli. I drago mi je da je tolika grupa došla ovdje jer i malo je veća grupa nego u Fažani. I strašno mi je drago zato što su ljudi prihvatili naš dio ovakve organizacije. Hvala lijepo. A ovo je bio, vidite, glavni šofer, on se brine Jeste, on se brinu za to. da lepo svi dođu tu na vrijeme, da im bude ugodno, da se fino provedu i tako dalje. Jesi popio kavu ili nešto? Nisam još bude. Što čeka? Vojkan! 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 Ti brđi vas, uvode. Slona je krasna. Ćemo kako s čim? Čim ćemo? Provodi po četiri. Mi smo se pojavili za mediju. Odmah. Razgovaramo i popijemo. I ne potrošimo toliko.
pazi, ako si 3 sata tamo, to je 18 miliona. A sad je da je više skupo u gostioni, ali 18 miliona baš ne mremo. Onda je i to kako je. Ne, kupuš pitku i vodu i A mi smo imali sad sljedeću, kako nam je ovo u popravku, tako mi oni predstavljeni su nam tamo neke. Onda još čuju. I on se žena moramo naći. Možemo druga Juru pitati jedno par riječi da vam kaže. A, pardon. Drugarice i drugovi, dragi umjetnici, likovni stvaralaci i ostali prisutni. Dozvolite da vas pozdravim u ime organizacionog odbora Karlovačkog likovnog susreta 1989. godine kao vaš domaćin u društvenom poduzeću Primarna proizvodnja Karlovac. Molim vas da prije početka naših susreta i druženja minutom šutnje odamo počast prerano preminulom kustosu Karlovačke galerije Libuše Kašpar. Molim vas da ustanete. Slava joj. Mi smo željeli da ovom akcijom likovno stvaralaštvo približimo našim radnicima njihovom proizvodnom radu. Naše poduzeće je uvijek pomagalo slične manifestacije i mi smo do sada ovu manifestaciju organizirali uz pomoć ostalih članica složenog poduzeća udruženog rada AIK Karlovac, i to Žito proizvoda, Hima Karlovac, OTP-a, ugostiteljske radne organizacije Korane i Karlovačke pivovare. Akciju je također pomogao i medicinski centar dr. Dragomir Trakulić Kuba. Nadamo se da će vam boravak u našem poduzeću biti ugodan i prijatan i da ćete imati bogat i plodan stvaralački dan. Svojim dijelima vi ćete ovaj lijepi, sunčani jeseni dan kistovima, olukom i bojom prenijeti na papir i platno, na taj način otrgnuti ga prolaznosti vremena i ljudskom zaboravu. Ja bih vas sada molila, druže direktore, da se obratite prisutnima i uputite im nekoliko pozdravnih riječi. Dragi gosti, poštovani umjetnici, drago mi je da vas mogu pozdraviti ispred radnog kolektiva poduzeća Primarna proizvodnja Karlovac u našoj sredini. Mi smo se trudili da vam na ovo druženje protekne što ugodnije, da vam pružimo što bolje uvjete rada. Ja se nadam da po završetku toga ćete ocijeniti sami da li smo uspjeli ili nismo i koliko smo uspjeli. Ja mislim da će biti sve u redu i samom činjenicom da vašim dolaskom ste nam donijeli lijepo vrijeme i ovo lijepo sunce, pa se nadam da će i radovi biti takvi, da to raspoloženje koje trebate imati biti u skladu i sa ovim vremenom. Meni je neobično drago da ste došli u ovu sredinu, neobično mi je drago da nastavljamo ovakav vid druženja i upoznavanja. Dozvolite mi samo nekoliko riječi o samom poduzeću. Mi smo organizirani kao poduzeće, inače je planirana proizvodnja u 89. godini negdje što se tiče stočarske proizvodnje oko 40.000 komada stoke, od toga 20.000 komada svinja, 14.000 komada teladi, oko 6.500 komada junadi. U ratarskoj proizvodnji karakteristično je da vam kažemo da smo na ovom terenu osvojili negdje oko 500 hektara obradivih površina koje smo priveli kulturi i drenirali, dakle doveli na jedan takav nivo da možemo očekivati vremenom maksimalnu proizvodnju. U toj ratarskoj proizvodnji najviše se sije kukuruz i to silažni kukuruz koji koristimo za proizvodnju stoke i očekujemo ove godine, makar planirano, negdje 7 do 8.000 tona silažnog kukuruza. Možda je ili potrebno da vas upoznamo i sa tim da inače naša proizvodnja se odvija prvenstveno u vlastitim kapacitetima, i stočarska i ratarska, ali i u neposrednoj kooperaciji i poslovno-tehničkoj suradnji. Susrećemo se sa problemima kao i sva privreda, no pored svih tih problema imali smo, da tako kažem, sreću i uz zalaganje naših ljudi da u 88. i
i u 89. godini smo nekako prebrodili te teškoće i nismo imali gubitke. Naši razvojni programi idu u tom cilju da povećamo proizvodnju u 89. negdje za 9%, da povećamo izvoz na konvertibilno tržište, da razvijamo dalje primarnu poljoprivrednu proizvodnju i to prvenstveno u osvajanju novih zemljišnih površina koje ćemo urediti, da otvorimo i proširimo nove kapacitete stočarske proizvodnje, da proširimo kooperativne odnose sa selom, jer mislim da na tom planu ima niz problema, čisto objektivnih, koje PPK u ovim teškoj ekonomskoj situaciji vrlo teško može prebroditi. No ja se nadam ovim novim mjerama da ćemo naći izlaze iz te situacije i kooperaciju kako vlastitu, tako i sa selima u selu organizirati na najbolji mogući način. Evo, u najkraćim crtama to je ono što sam vam želio reći o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, o našem poduzeću i još jedanput želim vam ugodan boravak i dobar rad. Prijetno! Ja bih pozdravljao sve prisutne sa strane Umjetničkog savjeta. Zahvaljujem se drugu direktoru za lijepe riječi koje nam uputio. Ja vjerujem da će nam danas biti lijepo, obzirom na takav divan dan. Juče nismo mogli niti zamisliti da bude ovako lijepo. Pa htio bih još samo to reći. Ko ima afiniteta za slikanje životinja, koji je animalista, da se opredijeli, budemo se raspodijelili, prevešće nas na pojedina mjesta gdje ima blaga ili starih zgrada, starih zdanja tu. To bi mogli slikati ko hoće pejsaž čistiti, evo to imate kupu, uzduž, na lijevu i na desnu stranu imate divnih motiva. Evo sad to ovisi o afinitetu. Hoćete interijer slikati, hoćete slikati nešto od prirode. Tu imate što god hoćete. Do krava i telad i svinja i svega ima. A mačke? I mačke, javno će se naći. Evo, i tako da znate, ljudi čekaju, prevešće nas tamo gdje budemo trebali. Hvala lijepa. Ja bih vas lijepo sada zamolila da se poslušite sa ovim što smo vam pripremili za doček, a onda nakon toga bi vam pokazali naše proizvodne pogone. Kroz pogon će vas provesti direktor Goršić Vladimir, pa kad završite sa užinom, onda bi obavili taj dio posla, onda bi vi krenuli na svoj rad. Jel se slažete tako? Dobro. Dobro, onda ćemo na brzinu ovo obaviti. Jer ne zna se kako će vreme biti. Ajmo ljudi van nešto pregrižiti. Znate da to nešto postoji, ćemo morati Znat koljena je isto. To je to. Evo, došli smo u pogon. Kobasica, bunceka, suhomesnate robe. Ovo su domaćini koji ovdje rade. A, pa da, evo to su osoblje koje ovdje radi. Krasno. Ovo su slikari koji sigurno vole suhomesnate proizvode i redovno kupuju od PPK. Daj tamo, mortadele još. Molim malo. Evo ovu damu. To je isto mlada slikarica došla iz Zagreba. Da ovdje jede... Da i nešto lijepo ima na sliku. Jasno. O, Jeger pravi. Nek žensko trgnu koliko im treba. Hvala, ne?
Hvala, mi smo tamo, ja sam tamo. Evo, to je Boško. Još kod sve bilježi. Evo Boško, vidiš, vidiš. Stikilzi se raspoređuju gdje će ko ići. Da čekaju za šundar. Ima tu. Ima. Vijeko kaže